Reka nongere ngo ikaze nkwifurize kugubwa neza. Wewe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora gikore kugira ngo ujye ubonera ibintu by'ubwenge ku gihe. Njye Emmanuel nk'ibisanzwe. Iyi ni Emmanuel 250. Ubu tugiye kurebera hamwe ibintu icumi abantu benshi batabonye muri Squid Game. Aya ni amabanga yihishemo ibintu byinshi. Niba utari wagira neza, tegura ibyawe neza kugira ngo dutangirane. Ese waba wararebye Squid Game ariko hari ibintu byinshi utigeze ubonamo? Muri iyi video tugiye kubumbura amabanga yihishe ndetse n'ibimenyetso byinshi benshi batigeze bitaho. Komeza udukurikire rero. Ku mwanya wa mbere turahasanga ibara ry'imyenda. Ubu ni ubutumwa bw'ubutegetsi kuva ku isegonda rya 15 kugera ku isegonda rya 45. Abakinnyi bambaye imyenda y'iroza, naho abacunga umukino bambaye icyatsi kibisi. Ubu butandukanyirizo bugaragaza ubusumbane, abakene ndetse n'abakire, abayoborwa ndetse n'abategeka. Urebye neza ni nk'imikinire y'ubuzima busanzwe. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ibisate by'inzu cyangwa se architecture. Ibi byerekana imitekerereze y'abategetsi kuva ku isegonda rya 45 kugera ku munota wa mbere n'amasegonda 10. Inzira abanyuramo bajya mu mukino zisa n'inzu ya Esther. Iyi bayita labyrinth isobekeranye. Ibi bigaragaza ko abategetsi bakina n'ubwonko bw'abantu bakabajyana aho bashaka uko bashaka. Ku mwanya wa gatatu turahasanga imikino, harimo imitwe ya politike ndetse n'ubuzima busanzwe kuva ku munota wa mbere ndetse n'amasegonda 10 kugeza ku munota wa mbere n'amasegonda 40. Buri mukino ufitanye isano n'ubuzima bwa buri munsi. Red light na green light igaragaza ko abantu bahagarikwa n'amategeko. Tug of war ini ni urugamba hagati y'ubutindi ndetse n'imbaraga. Naho grass bridge iyi yerekana ko sometimes gutsinda ari amahirwe gusa. Ku mwanya wa kane turahasanga umukuru w'imikino cyangwa se umwite the old man. Iki ni ikinyoma cyagutunguye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota 1 n'amasegonda 40 kugeza ku minota 2 n'amasegonda 10. Wari uzi ko wa musaza uyu ni nimero 001 atari umukinnyi usanzwe? Uyu yari umwe mu bashinzwe imikino. Uyu yiyambitse uruhu rw'umuntu usanzwe kugira ngo arebe uko abantu bitwara imbere y'urupfu. Gusa hariho ubona ari we wenyine utigeze arasa mu mikino wa red light ndetse na green light. Nuko nta tekinoloji yamufataga. Ku mwanya wa gatanu turahasanga amatara ku mpera ya buri mukino, uturutse ku munota wa 2 n'amasegonda 10 kugeza ku munota wa 2 n'amasegonda 30. Nyuma ya buri mukino amatara agenda acuranga injyana ituje cyane. Ibi ni ibimenyetso cy'uko bameze nk'abapfuye, ubugingo bwabo bwamaze gutakara ndetse n'abasigaye babatakiri abantu basanzwe. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga ibara ry'amaraso y'abategetsi cyangwa se ubyite helache ku munota wa 2 n'amasegonda 30 ndetse n'umunota wa 2 n'amasegonda 50. Abacunga umukino bambaye maske ziriho impeta, uruziga cyangwa se iriya zero mubona impande 3, iriya rectangle ndetse n'urutare
kariya kameze nka kare. Ibi biranga urwego buri umwe arimo. Ntawavugana n'umukuru amureba mu maso, bose bameze nk'imashini. Ku mwanya wa 7 turahasanga impamvu umukinnyi nyamukuru yiyise Seo Ji-hoon. Uyu yari nimero 456 ku munota wa 2 n'amasegonda 50, ndetse n'umunota wa 3 n'amasegonda 10 niwe wa nyuma wiyandikishije. Ibi bisobanura ko ari intwari ya nyuma, wari waratakaje byose ariko ufite amahirwe yo kongera kubaho. Uyu ni umubare watoranijwe ku bushishozi. Ku mwanya wa 8 turahasanga umukino w'amasukari cyangwa se ikigeragezo cya demokarasi. Ku munota wa 3 n'amasegonda 10 ndetse no ku munota wa 3 n'amasegonda 30, umukino wa Dragon ugaragaza uko abantu bafatwa nk'imfungwa z'amahirwe. Ahangaha uhitamo ishusho itoroshye, upfe ariko abifite baramenya umukino mbere bakore izi choice. Iyi ni inkuru y'ubuzima. Abatishoboye ntibahabwa amahirwe angana. Ku mwanya wa 9 ubuzima bwo hanze bwari bubi kurusha umukino. Ubuzima bwo hanze bwari bubi kurusha mu mukino. Ku munota wa 3 amasegonda 30 ndetse kugeza ku munota wa 3 n'amasegonda 50, iyo abakinnyi basubiraga mu buzima busanzwe babonaga ko ntabwo burusha kurusha umukino w'urupfu. Ibi byerekana ko ubukene butera abantu kwemera ibyo byose. Abantu bari baracitse intege. Ku mwanya wa 10 turahasanga ubutumwa bukomeye ku mpera. Ji-hoon yanga kugenda. Ku munota wa 3 ndetse n'amasegonda 50 kugeza ku munota wa 4 n'amasegonda 20, ku mpera Ji-hoon yanga kujya muri Amerika, ahubwo agaruka ashaka guhagarika imikino. Ibi byerekana ko hari igihe umuntu akeneye kurwana, si ngombwa watsinde, ahubwo ngo ahindura ibintu. Ibi ni ubutumwa bwo guhindura isi aho gutoroka. Ese hari irindi banga wewe wabonye muri Squid Game? Andika muri comment, kandi ntuzibagirwe gusubiza like ndetse no gukanda muri subscribe kugira ngo ubone izindi video nk'iyi ngiyi. Murakoze cyane, ndabakunda cyane.